Chobani bagi tansa ke khorang relai Haidi biskango himlaina Lamani bushuno no Tapokai bukuk song Zorani news night tona joto lukurokna haina hai lam sugota mala Tipra hasteni political kaisa Tipra Motha belaina important ngi asajak Tipra sorokni thayo tamni mala Tipra sorokni kaisa Ancholic party tabo shoktisali phan ganang norok bunu khana assembly haikaba bidan sabha rogoba haina Tipra Motha ni bukhaktai great Tripura land rok sanmani oma haina mangpli tamni mala Tipra Motha ni kaisa historical step to step broni program ideology broni sengmung brokni dol rokno sapnani oma haina snamjagai tongo tini bahaina norokno khona o jagawa pendel rok tanglajak kobangma preparation khaijak flag rok kaijak lama lama omai khaina khumulwng haikaba tt edisini quarter headquarter haikaba Tipra sorokni kaisa capital nhni mano rajdhani nhni mano omhai kaisa duk malini thik syndicate no Tipra Motha ni bukhaktui kaisa first plenary season haikaba Tipra Motha ni kaisa সম্মেলন চলনা থাঙ্গৈ tongo salnwi সম্মেলন 15-16 তারিখ ni simi o সম্মেলন চলিনাই omahaino norok yango mangpli nukhna yang snamlaijak yang rogo flag rok thas ka rijak omahaino mangpli yang rok bahaino tangja omahaino preparation khai tongo khanani brok ni program khanani o program nasinglajak brok khana biang borok phainai tamungnai ang oro je preparation khai tongna hekaba oro ni borok ba ang kok sanan bagi chai toknai sarsung ba ang kok sanan bagi chai toknai brok ni first plenary je season salni bagi sar o jaga waisaba nugya ko Tipra Motha mai khai mane belai ne kaisa juda kok bahai abo juda kok ni kok simia abo belai wana ma sangsa Tripura o Ancholic ngai bobagra ni netrite amo asagwana ma sangsa sara Tripura ni sudu kormi blog ni kormi khangjagai jeta warriors abo poila tabok no boagra ringai nai oroniwo प्राय 4000 5000 hai khana gathering nai 10 ta ni simino registration khaina ni chengjak nai khana phongni simino starting gi thangnai duita program chengnai aboni bagai belaina mo kaisa wana ma sungsano kalayo haisi sir oroni je program khaijak mane oboka ki o jaga je phainai rok sadharon voter rok do phainai nakhaba Tipra Motha jara port manai ba block committee hinde primary hinde oma hera bomai wansoka abo oronio sadharon voter bota jotto sung voter na jotton bogra ni sung follower na jotto bogra na sung follow khainai na oroni bisingo block level TWF hin tongo Tipra Motha ni jate wings organization tai YTF hin tongo wing organization abo kaisa bedek gangke Tipra Motha ni tong abo jotto borok miliwino jate aroni samung tangai bolog jate pot ganang abo rok no orno khana phaine participate khaipane asini program manjak phaine obo salbese khlai khana 15-16 tarik salnai oro no bubagra phaine buagra tini sokojak tai sing just ada gonta ngana buagra kok salaika bo phain tini jeseng sok phaine oro bo sari go phainai inga joto tamo khlainai tamo ongnai joto kisu bono naisinglai tongo chung tinta bor kaisa meeting tongo khana ne bagai bahike bor rokno lamjak soknai khana bahike bor rokno tamane thuronani charnani asuk borok kobangma inga borno bahike khainai abo tak tinta meeting khainai te buagra phainai abo naisinglai tongta oroni je program salni je khlainani সম্মেলন oboni naharmung basic bisingni koktam belai kok nangmani sangka naharmung abono nang itihaso laibo nai nai de je jaga phano kaisa sobawo thangnani sikangkangke meeting khayo Kargil jamon Kargilo India Pakistan by judur laifro kaisa meeting khayo India by China judur laifro kaisa soba khlaifro kaisa meeting khainai plan khayo bahai ke khainai om haino kabang mano kaisa meeting ni bisingtese soba start khaijago abo boagra lai buma 184 jon tak 86 jon chin boagra lai buma rasmala ni itihas banai nai de kabangma planning by khlainai boagra jeta thanai kabangma soba khlai phaika tai boina hani raj age tong phaimani afro bahaino kabangma soba khai a soba bathagai senarok bai bani soinarok bai asogoi planning khayuse soba onkharo tabo first step omo puilani omono soba aboni poreo tamu khlaijanai soba ba tamu greta Tipra thaniwo tamu khaijaknai abo khana soniona abo planning nai aboni poila aboni bagai boni jotto soinarokno boagra boni warisrokno sala burei sikla jotto no chungtabo boagra khana ringai tongo jotto finance bagai ready ngai tongo
जों किसा सिगां नुखा त्रिपुरानि एसेम्बलि हायकाबा बिधान सभा अधिवेशनो IPF नि मिनिस्टार खरकसासु सुन तंमानि शुक्लाचरण नवाटिया बखादो साका CPM नि जालाबायसे त्रिपुरालेन मासान इंका त्रिपुरा मथानका नरकनि बयस बोसों खारनि कुइसन काय तंमानि नरक त्रिपुरा मथाबोदा IPF नि हायख्लाय BJP नि जालाबायसान ना बाहाय दाम आं कायसा लोकरं थाने कबो मसुगो बोबाग्रा इज टोटली नॉट लाइक अदर लीडर बोबाग्रा आलका कबो लीडर हाया आबार बोबाग्रा इज साखांका तामोहन माहाय बिना आरो एज कुथुक जिनिस तै बोबाग्रा ngै तंगो लीडरशिप नि क्वालिटी जता दर्ज खालक मंग खायरक मंग माया खायमों बरक न बखानो बुसिमों बरक नि बखानो कस्तं जका आबो बोबाग्रानि थानियो एसुक जतंगो आबो बनि थानि सिमि लीडरशिप क्वालिटी नगु अंका तिनि शुक्लबाबु बो ताबो त्रिपुरालेन बा ग्रेटर त्रिपुरालेन बो नायांगै मानो पियाबो नायनाय बसकांगो बफ्रो नायनाय जेफ्रो बनि मंत्री पायु थांनाय जे बनि पोजिशन एसिनगो तंमोन एसि गारि काय अंकल बसकांग करतै माने जेफ्रो पायनाय खानाफा पायदे बा सनिफा पायदे आफ्टर 5 इयार फन पायदे आफ्रोबो एलाकाव थाङै आं 13 दिन हाथाय कतर कासु काहनै बक्ति तेरनानै चानाय आं सैक्रिफाइस के दफानि बागै आं तिप्रला नाय होनै सानाय आबोनो कायसा बरक आरो बरक लोकरक सिनिदि बुआग्रानि सारा त्रिपुरा हावो तिनि त्रिपुरा सानो तै सलुशन फाया नों जेसे फानो खायदे पार्टी फानो नों स्लाइदे जेसे फानो नों खायदे तै फाया पिया बताबो त्रिपुराले नो केबेङै बा त्रिपुराले साजाय इम्पोर्टेन्ट या ताबक से नों फायके होनै साव बरक 14 बोसोर का 14 बोसोर 2009 नि सिमे तमन आं रथिन्द्र खरकसा अब 13 दिन रास्तारको खायथानि हाथाय गतर आंबो तंग हायस आंबो थापै वारजाक थने तंग पिया तिनि जरा जों तिनो हा दफनि इन्टारेस्ट दफानो फियावनानि इन्टारेस्ट जों सब लीडर काहम नायतमो तिनि बोबाग्रान सक फायया पिया बखे नायतमं साबरन थानि ब प्रशंसा आफरो खायसाका डॉक्टर मानिक साहा नेतृत्वे ए नरेंद्र मोदी नेतृत्वे आमरा त्रिपुरा जे उन्नति करब बो उन्नति खाबा तिनि जरा रास्ता रुको खलायलाय बरक तैमा नयानि रास्ता करिने खलायलाय नुक तंखाबले कबां जागाव आबोनो बरक सिनि दे आसन आं सानामसो अमहाय लीडरनि लगे ता तंदे बा अमहाय बरक न होयरानि खायनि लगे ता तंदे एकमात्र बुबाग्रानि सिम नायसे तने बुबाग्रा बायजे तंनाय बुबाग्रान जे बखाना सिनाय आबो बुबाग्रान बखाना सायमानाय सर खानानि सिमि प्रोग्राम सालनि रमै अर सलिनाय ग्रेटर त्रिपुरालेन नि मुभमेन्ट न कारिबो त्रिपुरा मथा ताबो किसे कक आसाय तंमानि MDC सदागर संरक्षणदि डेभिड संरक्षणदि अन्य साइटानि BJP व थानानि नाय तंखा बा किसे भाइरल ngै tongmani oborokno abo bastobo abo tabok bastobo amo tini ne okogya poila edisa hapang phaidro 2021 poila BJP beling tonghne viral ngka sabo onme sar takchini LP tak opposition party tak bothor thangka ba BJP अधिवेशनो tabok nokkhana jotton strong ka fight khainai tabok jara Tipra Motha khaitago takchini onme sar songte onai no thor thangka ba BJP wa abo borok sanai no bastobo nangka boagra by chance je kuno boagra no अंगै थांखा बा याकाय थांखा बा जेकुनो एकटा अंगै थांखा का आबो दफानि साथे बा बोवाग्रानि साथे ट्रास्ट करिखा बोवाग्राना बिलिभ खायमालिया बोवाग्राना कॉन्फिडेंटली বিশ্বাস खायमालिया बनि सा कायसा जेकुनो एकटा इंटरेस्ट जेकुनो एकटा मानानि मुसुगै बा जेकुनो एकटा प्रलोभन कलाय ब याकाय थांनानि खे बा बनि बाय बंथों पियातिनि जराव आबो आं खाकावो कायसा बयनि पार्टी रंनि षड़यंत्र खायो Tipra Motha थानसानो बायखे सकागनाय आबो CPM बो मुसुग जागो सकागनानि कांग्रेस CPM आबो मुसुग जागो Tipra Motha सपुरनानि BJP तो हर सालबरक जेफ आबो नमो वानसक बायके बोवाग्राना डेमेज खिख्लायनानि पिया आं कायसा ककसानो मसुगो प्रॉब्लम फाइनाय थांनाय सिनि महाराजा बोवाग्रान तंनाय तै कायसा बोवाग्रानि थानियो थांनानि बन खलायनानि सका सिनि हायताबो अरनो कर्मी सिमिसि खाना 5-6 हजार फाइनाय ओंखे BJP रक कायसा जनसभा और जागा खायफै माने बनि जेपिना दा खायप्रसे 3-4 हजार से कोथंबो सिनेल कर्मी सिमि सर 5-6 हजार फाइने बरला जनसभा खायमिसि 3-4 हजार से पाइया आबने बगै बोवाग्रानि जागा थानासगां पहिला जोंसगां खाकला फाथै जोंसगां थैग्रानाय बा जों लाइभ नरग्रानाय जे लाइभ नरनान त्यार बोवाग्राना बगै आ Tipra सारक जत रेडी दं हाय आबनो कॉन्फिडेंट दं थान सानामसु बेले हामबाय
Nugui Mankana Norok, Salini, Oribeson, Hekaba Salini, Brokni, Somelon, Obunus Hazaka, Edisi Hapang, Tabuk, Jekok, Asai Tongmani, Obobo, Hanukok, Ering, Tipra Motha Karagno Tongo, Osomelon Salini, Bishingo, Kabangman, Tipra Mothani, Greta Tirfalene, Kok Sab, Rock Sab Jaknai, Kabangma Tinang movement, Hekaba Tipra Sarokni movement, Ozagawa, Salai Jakna, Omahikana, Salini, Somelon, Belaine Kahamkang, Nina Saikanarika, Tipra Mothani leader, senior leader, Rothindro Jomatia. Norok Kerung Tongdi, Jorani News, Angtongo Mongol. Tipra Motha 2021 ni 5 তারিখ ফেব্রুয়ারি রাজনৈতিকভাবে আত্মপ্রকাশ খায় বনি পরে ওয়াইসেপন প্লেনারি সেশন মানে তাম অডিভিশন এমসিসি কনফারেন্স হয় ও জায়গায় অনেক কক নাংমানি কক ইন্টারাকশনকে কক সাজাকনায় প্রত্যেকটা কনস্টিটুয়েন্সিনি বড় রংনি বংনি এরিয়ানি তাম গ্রিভেন্সেস দं সাংগঠনিক ক্ষেত্রে তাম বক্তি খাইজাই দं আবার শুক্রবি সাজাকনায় কে মহারাজ বেলায় নেসেসারি ফিল খাইকে আবো plenary session khaya nango sini to party ni boys khub kom boys kom ni bising phono Tipra rajyo rajnitik itihas Tipra Motha kaisa rajnitik itihas record khai dirika out of 20 seat ni bising 13 জন MLA ekok baibe pass hoi আঞ্চলিক দল একক ভাবে বাস হই আসুক সিট মানান হিমান আবার থং টমনি ক গিয়া আবো সারা ভারতবর্ষ আবো একদম পুরা লরি সংখ্যা আবো কে আমো হাই একক পার্টি বাস হই রাজ্যনি রাজনীতিক আমাকে পাইনানি আবো থং টমনি ক গিয়া আবো বিরাট একটা রেকর্ড নি কক কে তাছাড়া ববাগ্রা মনে খাইয়া বড়রকনি তাবুক যে তাবুক পালামায়াং টংমানি abuni disata mangnai ebong next sini course of action movement ita mangnai mo hai kokrok salai jangan bagini moharaj bere necessity feel khaya mo plenary session khanya nangonai mo to tep sekang sungna tongmani 7 tarikh sungna tongmani thiaba o audition nok tongo mo tongo abuni bagi abo defer khai tini khana nisimi changnan di thang tongo no nugui tongo ro somosti kisu pendal bebong reading jak Tiaba borok kabungma jagani phainani bagai tabuk bo kahamke onek jagaono borok sogijak bahige phainai tamke phainai abo tini saring ni bisingno sung khobor manbainai protector constituency ni borok phainai sudu ST area ni chimia kubun non ST area ni borok bahaino jara block committee tongnai district committee tongnai borok bahaino ro represent khainai sungoro protector constituency ni kok no sungoro kahamko khanai manai bobagra bo share khainai bahage sini disha agami dini sini political disha preparation yok saman bagai bahage tam khlai manai abaro kahamko sung khanai manai haisi karon plenary session nango plenary session ni angke sung kahamko saimia kahamko rungjagai thumjagai buthupke khlai kok saimia sung constituency wise thanglai deputation lai amon lai after ongoing process after solving jo hapono party ni chief netitwa omake kuthumoi protected constituency ni borong netitwa rong tuya koi kuthumoi kok saima mane ka amon first time is going to be held from tomorrow ni simi changnai abong 16 no painai khonani duitan simi noro changnai norok nugui manai norok saimanai tamo kok salai jangnai tamongnai ngai bobagra bo rabo sono yok samaranan mage saitogi dili rogo thangi tong among tongo abo bubai lamao thanai tamongnai ebong sini party ni disha agami dinni sini movement course of action tamongnai srai ke saimane abo jotonon sungi khajangnai norok saimano sini central committee takbo koriko Tipra Motha ni central committee takbo koriko ang khnamani bubagran khoknai joto kisongnai restructure nai nini block level tabo block level bahige bokhanya nai nini YTF TWF Tipra Motha ni joto ni party ni je bebak ni no restructure nai katal gothan khajang nai bu model tam khainai tam khaya abo bebang bubagran saklai nai sang baria sairi jingni abo gono bini bukukting saklai aklai aro jotono songi apuni khajak nai aboni bagino bishesh khlai gurutto roi Tipra Motha eto ekta second largest party Tipra rajyo otabo কোনো কংগ্রেস না CPM borok national party khaipano borok second largest party othangi BJP asana asung mania piaba Tipra Motha boys community bisingo 2 বছর ni party himano
bos setabuk tini second position o thangai largest party ni position o asugoi opposition leader ni opposition ni position o thanga asugoi tongo boni bagai bela ekta guru daitto tongo ebong bela responsibility tongo rajyo ni rajniti ni sarte ebong jonogon ni sarte public ni sarte agami dini disano phungan thangai tamo koksa panda khaya nang bahike boro ko yok samarana ni bagai movement khaya nang aptirong tui sanani bagai no oro khonani simi 2 din ni session ni kajaka o session no somosto joto MLS rock all dignitaries in MDC EM joto push manjak borok botongnai ebong khabangma borok party yakare sin Tipra Motha phainai omo hai mantri sajak ex EM ex MDC omo tongnai rok borok bo haino tongnai borok tongmani sate protect constituency ni represent khainai bishes khayei protected constituency yo 50-60 jon aro khai manu khanai manu main hingko accommodation chu problem karon khobongma constituency ni borok phainai borno chona sana nerna abo thungtomon ge there will be around 3000 above borok participant phainai aro ga 3000 borok no maisaranan kharnani tonnani maisanal tam problem ma hai main ke thuna sana abo sabse problem bon there is a restriction mana member participation kaise restriction lo jate kore accommodation problem ya jar kono ya jar sini sodor ni west ba sini sodor south sodor north sodor east molo problem jeng accommodation le janjana ko thang thui mani kintu hazar gonda sara rong ni korbo rong ni phainai sabrum phainai boni bagi accommodation lo nanai bla boni bagi ne bebak dikini tabuk doctor bagi rojak sub committee khajak sab accommodation phainai provide khainai sabo sanani fooding nini reception decorating bepar sab nainai volunteer sab nainai bebang bagir jak tai kisan bising maharaj phai sakoy noro phaya koi nung boni sini maharaj ni kutti bu khanai manai tamo program butang bahing nai tam thoknai osiro moroming nai ya bin bising din noro kaham ko sarai sai mana ko khungka mongkha plenary session mane no audition kaisa MCC hai aro koksa panda aro joto constituency ni borok phaya kok sabai teacher course of action movement bebak salai jangnai